dragi gosti, drage naše dame, Esselam alaikum vam i dobra vam večer. Poštovana publiko, u ime organizatora večerašnje tribine Asocijacije Fatima Bosne i Hercegovine želim vam zahvaliti što ste nas posjetili u ovolikom broju. Namjera organizatora je da vam ovo večer bude korisno, prijatno i poticajno. Da sa tribine ponesete novo znanje i probudite odlučnost da budete aktivne i snažne i da vam ovaj susret ostane u prijatnom sjećanju. Na početku pozdravimo himnu naše domovine i himnu Stranke demokratske akcije Bosne i Hercegovine.
Uvaženi gosti, ovom prilikom vam prenosim selame predsjednika predsjedništva gospodina Bakira Izetbegovića, koji se ovom prilikom i zahvaljuje na radu Asocijacije Fatma Bosne i Hercegovine. Također želim da vam prenesem i selame premijera Zeničko-Dobojskog kantona gospodina Miralema Galjaševića, te predsjednika općinskog odbora SDA Zenica, profesora doktora Nezira Pivića. Organizator večerašnje tribine pod nazivom Žena u menadžmentu, prednosti i prepreke jeste Asocijacija Fatma Bosne i Hercegovine. Asocijacija Fatma poseban značaj daje svakoj djevojci, ženi, majci kroz edukaciona predavanja, ohrabrujući ih da steknu što veći stepen naobrazbe, da su im dostupna sva radna mjesta koja neće povrijediti njihovu ženstvenost, da se uključuju u političke aktivnosti, jer to nije stvar prestiža, nego obaveze, a kada postanu majke, da ispred svih aktivnosti bude odgoj djeteta, jer samo tako može prosperirati žena, dijete i društvo u kome živimo. Strateški plan Asocijacije Fatma je da nastavi sa isticajem značaja porodice i žene, majke kao stuba porodice, koja teži pravilnom odgoju djeteta kao i povećanju nivoa svijesti o položaju žene u društvu. Pozdravite, molim vas, gospođu Kenelu Zuko, predsjednicu Asocijacije Fatma Bosne i Hercegovine. Poštovani općinski predsjedniče Stranke demokratske akcije Zenica, gospodine Pivić Neziru, poštovani premijeru Galjašević Miralem, dragi kolege i kolegice ispred izvršne i zakonodavne vlasti, naš uvaženi potpredsjedniče gospodine Šefik Džaferović i naravno naša gošća profesorica doktorica Sabija Izetbegović, Esselamu alejkum, dobroveče. Dobroveče i selam želim svim prisutnim, svim dragim mojim i našim aktivisticima Fatmi. Pripala mi je posebna čast poselamiti vas i pozdraviti, te vam se zahvaliti što ste u ovolikom broju došle iz svih krajeva naše domovine, kako bi uveličale ovaj događaj u organizaciji Asocijacije Fatma SDA Bosne i Hercegovine. Posebno se želim zahvaliti onima od vas koji su ovim zimskim uslovima putovale 5 i više sati da bi večeras bile s nama i koji će ujutru na sabahu doći tek svojim kućama. Također, zahvalnost dugujem domaćinima, kantonalnom odboru Stranke demokratske akcije Zeničko-Dobojskog kantona i općinskoj organizaciji Stranke demokratske akcije Zenica. Ovo je prilika kada se, vidjevši vas ovako na jednom mjestu, želim zahvaliti svima za trud koji ulažete mimo svojih stalnih obaveza u porodici, poslu, bile direktorice, poduzetnice, prosvjetne radnice ili domaćice, kako bi Fatma postala simbol aktivizma. Naravno, svako djelovanje ima svoju cijenu, pa i rizik, ali nama u Fatmi je odavno jasno da je taj rizik daleko manji od dugoročnog nerada i samosažalijevanja. Svi znamo šta je Fatma radila i šta radi, kolika je energija potrošena na pomoć šehidskoj i djeci palih boraca, podršci majkama da se ta djeca obrazuju, kojih je danas na hiljade visoko obrazovanih i kvalifikovanih, da budu bitan faktor našeg društva. Danas se Fatma bavi općenito pitanjem porodici, njenim osnaživanjem kroz humani i edukacioni rad, te nastoji istaknuti značaj porodici kao žene, kao majke, kao njenog stuba koja teži pravilnom odgoju djeteta, kako i povećanju nivoa svijesti o položaju žene u društvu. Aktivistice Fatme, iako na volonterskoj osnovi, žele svaku svoju obavezu, ma u kojoj profesiji bile, ispuniti na najbolji mogući način. Mi u Fatmi nismo zaboravili da se zahvalnost najzaslužnijim sinovima i kćerima Bosne i Hercegovine ne daje samo izgovaranjem lijepih riječi, već u svakodnevnom djelovanju i življenju u skladu sa njima. Želim vam još puno uspješnih aktivnosti
korisnih našoj zajednici, u kojima ćete naći intelektualnu i duhovno zadovoljstvo. Da budete dovoljno jake, stabilne, oslobođene predrasuda, čvrstog stava i karaktera. Da ustrajete u dobru u svemu što radite, jer je to najplemenitiji način pomaganja našoj državi. Zahvaljujem se gospođi Keneli Zuko. U nastavku slijedi tribina. Kako ste već upoznati, gošće večerašnje tribine su doktorica Selvedina Sarajlić-Spahić i profesorica doktorica Sebija Izetbegović. Kroz razgovor sa našim cijenjenim gošćama vodit će nas Dženana Sivac-Nezić, dugogodišnja novinarka i voditeljica. Hvala najljepša. Za najavu kolegice, selam aleikum i dobro večer. Dobrodošli da razgovaramo, da čujemo jedni druge i da čujemo iskustva i razmišljanja naših gošći večeras. Poštovana publiko, ja ću vas odmah na početku obavijestiti da ćete i vi imati večeras priliku da postavite pitanja našoj uvaženoj gošći, profesorici Izetbegović, i to ćete učiniti tako što ćete ih napisati na cedulje i dodati našim volonterkama. No, još jedan put ću vas tokom večeri podsjetiti na to. Još jedan put, dakle, dobroveče i dobrodošli da razgovaramo. Moja prva gošća večeras je doktorica Selvedina Sarajlić-Spahić, koju pozivam da mi se pridruži na scenu. Doktorica Selvedina Sarajlić-Spahić je ljekar, specijalista porodične medicine, majka 3 djece, zastupnica u kantonalnoj skupštini Zeničko-Dobojskog kantona, predsjednica asocijacije Fatma Zeničko-Dobojskog kantona i direktorica Doma zdravlja u Zenici. Večeras i gošća i domaćin. Tako da vam na početku moram reći dobrodošli i dobro vas našli. Hvala Dženana, dobro večer, assalamu alaikum vama, našim dragim gostima, posjetiteljima tribine, uvaženim zvancima i naravno našoj gošći, profesorici Izetbegović. Večerašnja tribina je dio aktivnosti, evo kako smo već i u najavi čuli, kojima se žena nastoji ojačati u smislu edukacije, ali i podrške da se zauzme za sebe, da samu sebe više cijeni, da traži i očekuje da njene vrijednosti i kvaliteti budu prepoznati i vrednovani. Kao što većina nas zna da žene imaju ogromne kapacitete, jer ako uzmemo činjenicu da nas je 52% od ukupnog broja stanovnika, ne trebamo dalje ići od te činjenice, ali žene posjeduju ogromne intelektualne kapacitete koje u svakom slučaju trebaju staviti zajednici na raspolaganje kako bi dali svoj angažman u promociji pozitivnih vrijednosti, onako kako to samo žena zna. Mora se priznati da je naša kultura vrlo tradicionalna, patrijarhalna i konzervativna, nesklona angažiranju žene. Tu je vidljivo u svakom segmentu našeg društva, jer su žene zastupljene u malom procentu na značajnim pozicijama, čak i na onim pozicijama gdje se odlučuje o porodici, za što je žena primarno u našoj kulturi i zadužena. Žene u bosansko-hercegovačkom društvu danas se nalaze u izuzetno teškoj poziciji. Ne samo zbog ekonomskih prilika u kojima se nalazi naše društvo, nego i zbog onih ličnih i porodičnih stradanja koja je preživjela u protekloj agresiji. S druge strane, sve te nedaće koje je preživjela bosansko-hercegovačka žena, ona se nije uspjela osloboditi onih tradicionalnih obaveza koje joj pripadaju po samoj našom kulturnom uređenju, a to je da se brine o porodici, da bude uzorna majka, uzorna supruga, uzorna kćerka, uzorna prijateljica. Znači, sve te obaveze koje ona sebi stavila na teret su u stvari posljedica tog patrijarhalnog društva u kojem mi živimo, gdje oni žene samo gledaju prevashodno kao majku, a vrlo često žena nema priliku da dođe do izražaja svom intelektualnom kapacitetu. Tad nastaju problemi. Znači, kad žena želi da se intelektualno izrazi,
onda dođe na osudu zajednice u kojoj živimo i zbog svega ovoga, zbog njenih kapaciteta, ali i tradicionalnih okolnosti u kojima živimo, neophodno je ovome javno progovoriti, između ostalog to je zadatak i obaveza ove naše večerašnje tribine. Upravo zato ja ću sad doktorice Selvedina postaviti jedno lično pitanje. Evo, ja sam u jednom kratkom predstavljanju pobrojala neke od važnih funkcija koje vi obnašate. Jeste li vi sebe, kad ste bili mlada studentica ili kad ste se, na primjer, odlučili za politički angažman, mogli tad vidjeti na ovim pozicijama na kojima ste sada? A ne, kao mladi ne razmišljate baš tako ambiciozno, bar u to vrijeme kad sam ja završila i studirala, to je bilo pre nekih 20 do 25 godina, otkriću godine koliko ima. Nisam uopšte tada razmišljala o tome. Kao student razmišljala sam da ću završiti naravno fakultet, da ću specijalizirati pedijatriju i da ću se baviti tim poslom. Život me odveo sasvim u drugom pravcu. Znači, ja sam u sticajem okolnosti specijalizirala porodičnu medicinu, što mi je na neku ruku i u tom momentu i odgovaralo, jer sam u tom periodu vrlo kratko rodila 3 djece, tako da sam procijenila da bi nekako bio to balans između profesionalnog i privatnog i u tom smislu sam se i gradila. Ali znate, sam posao doktora u suštini je menadžerski posao, jer vi kada vodite pacijenta, kada procjenjujete šta je potrebno njemu za njegovo ozdravljenje ili kada ga upućujete na više nivoje zdravstvenog sistema, vi morate biti dobar menadžer. Morate jasno procijeniti šta je njemu u tom momentu najbolje i na osnovu svega toga donijeti nekakav zaključak i donijeti ispravnu odluku. Radeći taj posao su me ljudi prepoznali kao nekoga koji ima te menadžerske vještine, tako da sam dobila priliku da budem prvo u upravnom odboru Doma zdravlja, onda kasnije i direktor u prvom, pa sad i u drugom mandatu. A kad je u pitanju moj politički angažman, prije svega mi je bio motiv da pomognem ženi i da pomognem djetetu. I tu se pružila prilika kroz asocijaciju Fatma, kako sam bila od samog osnivanja članica Stranke demokratske akcije. Tu sam, znači, u asocijaciji Fatma našla svoj izražaj onoga što želim kroz politiku i kako je malo žena koje su aktivne u politici, koje su spremne na neka odricanja i koje, evo da se muški ne uvrede, ponekad moraju muški da se nose sa samim muškarcima i onda sam, naravno, to je došlo samo po sebi da se moj politički angažman na neki način, pa recimo i profesionalno bavim politikom, mada nisam u profesionalnom odnosu u kantonalnoj skupštini i na prošlim općim izborima sam ušla u kantonalnu skupštinu kao zastupnica Stranke demokratske akcije. Evo, vi ste nas proveli kroz taj period od vremena kad ste bili studentica i kažete niste razmišljali o tome gdje će karijera da vas vodi, niste zamišljali te visoke i važne pozicije na kojima ste sada, ali evo da sad napravimo jednu malu paralelu obzirom na taj protok vremena i na taj vaš angažman. Kako biste rekli, da li se promijenilo vrijeme, da li se promijenila ili popravila pozicija žene u BiH društvu u odnosu na to vrijeme i ovo vrijeme danas? Pa u formalnom smislu da, ali suštinski promjene ka poboljšanju položaja žene u društvu su u stvari proces koji se odvija jako sporo. Vrlo često možete čuti u stvari da su žene dobile sva prava, da im je ta prava zakon uredio. Ali zadnjih nekoliko godina, kako se sve više govori o poticaju žena da se aktiviraju, o nediskriminaciji žena u različitim sferama života, o zapošljavanju žena, znači o napredovanju na radnim mjestima, o političkom angažmanu njenom, o poduzetništvu s jedne strane. S druge strane, imate jako mali broj žena na rukovodećim pozicijama. Vrlo mali broj žena vodi preduzeća, mada su one dokazale i pokazale da su uspješne, jer su istraživanja pokazala da žene menadžeri su uspješniji od muških menadžera. I to nije da su muški nesposobni, da se razumijemo. Oni su jako dobri menadžeri, jer ja sam od 2 muškarca u svom životu koji su bili menadžeri jako puno naučila, ali žene po svojoj prirodi su intuitivne i drugačije su sazdane
imaju bolje osjećaje i zato zaista statistika, tako istraživanje kaže da su bolji menadžeri uspješniji od muških. Također u tom periodu ekspanzije, kada se govori o položaju žene, o ravnopravnosti, imamo vrlo aktivne korporativne i neoliberalne ekonomije koje ženu stavljaju u prvi plan kao objekat. Govore, fokusiraju se na njen izgled, na ljepotu, na trošenje, na komoditet koji ona može da ima kroz sve to, a u isto vrijeme u stvari uopšte ne kritikuju taj isti sistem koji to dopušta i koji ženu sputava u njenom napredovanju. Realnost je da uz prisutnu mušku dominaciju, na primjer, žena u menadžerskom poslu je mjesto na nižim i srednjim nivoima menadžmenta, jako malo žena ima na pozicijama top menadžera, naša zemlja ne odstupa ništa u odnosu na zemlje okruženja i ta brojka se kreće do 6% od ukupnog broja top menadžera, te pozicije zauzimaju žene. Tako je, statistika nije baš na našoj strani. Vi, doktorice Selvedina, upravljate velikom i značajnom zdravstvenom ustanovom, Zeničkim domom zdravlja. Znamo svi kako nam je važan dom zdravlja u Zenici, a to je posao koji traži sve menadžerske kvalitete i vještine. Da li je činjenica da ste žena za vas se pokazala češće kao prednost ili češće kao prepreka? Eto, to je i tema večerašnje tribine. Meni lično je to bila vrlo često prednost. Istina je da sam se u stvari morala nositi sa tim predrasudama o ženi menadžeru, jer sam imenovana na poziciju direktora Doma zdravlja, bila sam prva žena od menadžera od njegovog osnivanja, u tom periodu relativno mlada, imala sam 3 male djece i dosta njih je gledalo sa skepticizmom, hoću li ja to da uspijem. Jesam li ja to uopšte u kadra da radim, s obzirom da je to veliki dom zdravlja koji broji 500 uposlenih i brine se od 110 i više hiljada stanovnika ovoga grada. I u tom periodu sam bila i jedina žena na poziciji direktora svih zdravstvenih ustanova, tako da sam se u stvari morala nositi s tim predrasudama kada su u pitanju kolege direktori, ali sam morala jako puno čitati, jako puno se pripremati za naše sastanke, tako da sam svojim kompetencijama, znanjem i upornošću pokazala se kao neko ko je vrlo odlučna žena s jasnim stavovima i on su zaista me prihvatili bezrezervno. U tome mi je u tom periodu pomogla i činjenica da je za nekih 2 godine do 3 nakon toga imenovana još jedna žena na poziciju direktora u Domu zdravlja Magla i doktorica Emira, tako da mi je s te strane bilo olakšanje. Ali kad je u pitanju prednost, žene su intuitivne, one su osjećajne i one po svojoj prirodi imaju vrlo drugačiji način razmišljanja, komunikacije s kolegama, način rješavanja konflikta je drugačiji. Kada naiđete na problem, kao odmah vam se pojavi majčinski instinkt pa ga drugačije doživljavate i imate jasno definisane ciljeve do kojih ćete doći. U tome mi je svakako pomogla moja porodica, koji su vjerovali u mene. Možda je činjenica da sam odrasla u porodicu gdje su sva ženska djeca. Nije baš toliko bilo rečenje jesam li muško ili žena, jer smo naviknute da sve poslove možemo da radimo, i muške i ženske, i nije bilo baš tih podjela na muške i ženske poslove. Također mi je bilo porodica moj suprug, moja djeca, moje sestre, prijatelji. Veliku podršku mi je dao i bivši direktor koji je bio muškarac, znatno stariji od mene na značajnim tad pozicijama, ali nije imao predrasuda prema ženama i to je jako bitno. Predrasude svakako postoje prema ženama i to je poznato i u literaturi i definiše se najčešće kao taj stakleni plafon, ta nevidljiva prepreka izgrađena od stereotipa i predrasuda koja ne da ženi da napreduje i da dođe na rukovodeću poziciju. Tu vam je jako bitno da imate podršku ljudi koji vjeruju u vas i koji znaju da ćete uspjeti ne zato što ste žena, nego zato što ste
vrijedni, uporni i sposobni za to. Tako da činjenica da sam žena zaista meni lično je bila vrlo često rasterećenje, evo posebno kad smo imali onu kriznu situaciju za poplave, tako da sam zaista nekako sa svojim saradnicima ležerno izašla iz toga. Možda zato što i mi kolektiv doživljavamo kao porodicu. Naučili smo da pravimo kompromise i nije nam uopće problem i promijeniti mišljenje, što je kod muških tu malo problem. Mi zaključamo ego, bude mali malecki ovako i imamo cilj. Da ja pokušam sumirati ovo što ste sad rekli u ovom odgovoru. Dakle, jako je važno da roditelji već, dakle, u porodici, da se pruži podrška ženskoj djeci, da im se kaže da sve mogu što žele i da budu uporne. Jako je važno da imamo podršku porodice, da imamo podršku prijatelja, jako je važno da imamo podršku svoje djece i svojih supružnika, ali je najvažnije da imamo podršku u samoj sebi. Dakle, da vjerujemo u sebe i da se borimo u tom pravcu. Da, na to upravo ovo što ste vi sumirali, to je borba protiv predrasuda i stereotipa koji u ovakvoj konzervativnoj sredini koja je i patrijarhalno orijentirana, žena ima određeni nivo do kojeg može da napreduje, ima određene obaveze i mi trebamo da učimo da možemo te dvije stvari da pomirimo. Ono patrijarhalno i ovo intelektualnu potrebu žene da se dokaže. Evo kako smo čuli, vi ste doktorice Servedina dugo i uspješno, ja bih rekla, politički aktivni. Učestvovali ste i kreirali brojne aktivnosti koje su imale za cilj popravljanje položaja žene, povećanje uticaja i uloga žene u procesima odlučivanja i donošenja odluka. Kako vi vidite te procese? Oni se odvijaju, čini mi se, prilično sporo. Da li se stvari ipak odvijaju onako kako ste priželjkivali i šta i ko bi trebao da učini nešto da bi se situacija ipak brže i bolje mijenjala? Ti procesi se odvijaju veoma sporo. Zaista jako sporo. Posebno kada je u pitanju zastupljenost žena evo, sada ćemo, osvrnuli ste se na moj politički angažman, na političkim pozicijama. Žene su i dalje manje zastupljeni spol na svim nivoima od izvršne i zakonodavne vlasti. Iako je propisano da žene imaju kvotu od 40%, mi smo zaista daleko od realnosti s tim brojem, jer na posljednjim općim izborima održanim u Bosni i Hercegovini tek 13% žena je u Domu naroda, 21,4% žena je u zastupničkom domu parlamenta federacije, otprilike oko 17% žena je zastupljeno na svim nivoima vlasti, znači od kantonalne do, evo, zadnji lokalni izbori su pokazali da imamo samo 6 žena na pozicijama načelnika, od toga 5 u RS-u, 1 u federaciji i da obično velike političke partije nisu spremne izbaciti ženu kao kandidata. Tako da možemo samo govoriti u budućnosti o nekoj zastupljenosti žena. Kada je u pitanju zastupljenost žena na menadžerskim pozicijama, otprilike tempom kojim sad idemo, treba nam nekih 475 godina da dostignemo nivo na kojim da budemo nekako na levelu sa muškarcima u procentualnoj zastupljenosti na pozicijama top menadžera. Evo, same ove podaci koji sam iznijela govore dovoljno kolikom brzinom to napreduje. Žene su, ne možemo samo zato kriviti zaista muškarce, vrlo žene često same prave te barijere zato što nisu spremne da se upuste u koštac i da se odreknu nekih komfora koje im nameće tradicionalno društvo ukoliko daju prednost muškarcu. Znate, ja sam privatno često imala pitanja od prijatelja kako se tvoj muž nosi s tobom. Pa tako što me je prihvatio kao ravnopravnog partnera i uopšte se ne nosi, nego mi funkcionišemo sasvim skladno, dogovaramo se i to je, ja na kraju ću reći, jedan od načina kako ćemo mi više postići veću zastupljenost žena na svim pozicijama.
Žene, znači, evo vraću se na ovo, žene vrlo često ne žele taj svoj komfor da naruše, jer i politički angažman zahtjeva zaista vrijeme i odricanje. I evo rekla sam da one u stvari taj status koji dobiju u tradicionalnom društvu, ukoliko se zadovolje na određenom nivou, njima bude sasvim dovoljan. Vrlo često ćete čuti kako su žene važnih uglednika bile prisutne, na primjer, na nekim vrlo važnim konferencijama, seminarima, ne zato što one imaju za to kompetencije, nego zato što su žene upravo tih važnih supružnika. Jer to njima omogućava taj kulturološki, patrijarhalni, tradicionalni milje u kojem mi živimo. A ukoliko se slučajno žena odluči da žena tog uvaženog muškarca, da iskaže svoj intelekt i da se angažuje, da gradi svoju karijeru, ona vrlo često bude od iste te patrijarhalne, konzervativne sredine osuđivana, proganjana, stavlja se pod lupu, jer svaki njen korak se prati, tako da mali broj žena se odluči nositi upravo s tim teretom koji im nameće kulturološki milje u kojim mi živimo. To je velika borba. Vi možete od jednog komfora kao ugledna žena jednog zvaničnika vrlo lagano ići po humanitarnim večerama, što je naravno i na zapadu, nije to samo u našoj sredini. Čitav svijet, koliko god govorio da je napredan, je kulturološki, patrijarhalno i tradicionalno orijentiran. Tako da i u tim sredinama žene zvaničnika su sasvim prirodno da idu po tim humanitarnim večerama, da organizuju humanitarne aktivnosti, a ukoliko se baš one odluče da budu aktivne u svojoj profesiji, onda je to ogroman problem. Evo, na primjer, bilo bi vrlo zanimljivo, smo u Sjedinjenim Američkim Državama jednu situaciju gdje je bivši predsjednik Bill Clinton, dok je bio predsjednik, njegova supruga se bavila upravo tim humanitarnim aktivnostima, kasnije je postala senatorica, pa bila i kandidat za predsjednika. Naravno, ja nisam čula ni jednu da je on organizovao humanitarnu večeru, a bilo bi ga vrlo zanimljivo posmatrati da se kojim slučajem desilo da je gospođa Hillary pobjegla na predsjedničkoj poziciji. Jedini, znači, način da se mi u stvari borimo i izađemo iz tog začaranog kruga koji je okvirno okružen stereotipima i predrasudama je u stvari da povećamo svijest žene, ali i muškarca. O važnosti partnerstva, o važnosti zajedničkog djelovanja, umjesto onog što najčešće imamo na sceni, a to je nadmetanje, međusobno nadmetanje i isključivanje jednog drugog. Umjesto tih suprotstavljenih pozicija da imamo partnerstvo. Da imamo partnerski odnos. Ono što je jako važno, što ste vi rekli, Dženana, malo prije, to je da našu djecu od samog početka učimo i odgajamo da imaju partnerski odnos. Znači, jako je bitna ta primarna i sekundarna socijalizacija djece i omladine, da razvijaju partnerski odnos, da razvijaju međusobnu solidarnost, umjesto što se gradi odnos hijerarhije i dominacije jednih na drugim. I tek tada, kada budu se borili protiv toga, onda ćemo sigurno imati šansu da se borimo i da na neki način iskorijenimo i stereotipe i predrasude, a da svako na ovoj planeti ima svoje mjesto bez nekih velikih tenzija. Dug je put, težak je proces, treba napraviti prvi korak. Svaki put počinje prvim korakom, a evo mi smo ga večeras sa ovom tribinom i ovim razgovorom još jedan put napravili. Elvedina, hvala vam najviše za razgovor. Želim vam uspjeh. Osnovnu školu, treću gimnaziju i medicinski fakultet završila u Sarajevu 1996. godine, specijalizira ginekologiju i akušerstvo. Magistrirala 1997. godine, doktorirala 2000. nakon čega nastavlja usavršavanje u velikom broju centara u našoj zemlji, kao i u Njemačkoj
Italiji, Austriji, Turskoj, Češkoj, Hrvatskoj, Sloveniji itd. Angažovana na Medicinskom fakultetu gdje je prošla put od asistenta do redovnog profesora i od 2012. godine obavlja funkciju šefa katedre za ginekologiju i akušerstvo. Mentorica velikom broju diplomskih i magistarskih radova, mentor 3 doktorska rada, učestvuje u nastavi doktorskog studija na Medicinskom fakultetu. Autor i koautor 7 knjiga, objavila je 130 stručnih radova, kao i u akademskoj karijeri, tako i u kliničkoj. Prošla je put od specijalizanta, specijaliste, šefa odjela do šefa klinike za ginekologiju. Direktorica discipline za ginekologiju, akušerstvo i pedijatriju Kliničkog centra Univerzitetskog u Sarajevu postaje početkom 2009. godine. Marta 2013. u konkursnoj proceduri izabrana na poziciju direktorice opće bolnice Primarius dr. Abdullah Nakaš. Bolnicu zatekla sa 1,5 miliona duga. Za 3 godine ostavila je u plusu sa 1,7 mnogo boljom organizacijom rada, primijenjenim kolektivnim ugovorom i restrukturiranim prostorima. Od 8. januara 2016. godine također konkursnom procedurom izabrana na poziciju generalne direktorice Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu. Ona je profesorica doktorica Sebija Izetbegović. Dobrodošli. Profesorica Izetbegović, dobrodošli u zadovoljstvo je ugostiti vas. Hvala lijepo. Vi ste prva žena na čelu Kliničkog univerzitetskog centra Sarajevo, prije toga bila direktorica opšte bolnice u Sarajevo. Šta vas je motivisalo da preuzmete te teške pozicije? Pa ja sam bila prva žena i na čelu opće bolnice, tamo je uvijek bio muškarac direktor. Šta me motivisalo? Motivisalo me želja da dokažem da mogu da uradim taj posao i dosad sam to već dokazala. Ali motiv nije u stvari bio to, kako bih vam rekla, da dokažem kao žensko da ja to mogu. Motiv je bio u stvari da učinim neku veliku aktivnost da se promijeni zdravstveni sistem. Dakle, to je bila odlučnost da kao liderica provedete program koji sad provedete, neovisno od činjenice da ste vi eto žena. Da, apsolutno. Mali broj žena ipak na značajnim pozicijama uvijek znači da su one pod većom pažnjom, da im se češće traže mane. Jeste li vi taj pritisak osjećali kroz karijeru? Mada evo kažete, bilo vam je svejedno, jesam li muškarac ili žena, ja znam da mogu, ja znam da hoću, ja znam šta treba. Ali svejedno, mislim da nije bilo lako. Pa nije bilo lako. Ja sam rođena u još patrijarhalnijoj sredini nego što sam trenutno. Ja sam rođena u Podgorici i bila sam treća kćer mom ocu i majci i tako na neki način sam, kako bih rekla, u svim drugim porodicama je bilo vrlo interesantno da se moj otac toliko obradovao trećoj kćerki. Bili su svi sigurni da on očekuje sina, međutim on je bio jako sretan. Kako god bilo, on nas je tako i odgajao da smo ravnopravne, jako se borio da steknemo sva iskustva i sposobnosti, školu, sve ostalo što je potrebno za život. I uvijek je govorio, i on i naša mama, da se kćerkama mora pružiti sve. Dakle, škola i sve ostale mogućnosti da se one za život osposobe i obično bi rekao, muškarci će se već snaći, a žene moraju biti apsolutno kapacitirane. Ja sam se naježila. Upravo smo dobili potvrdu onoga o čemu smo malo prije govorili, da je velika odgovornost na roditeljima, evo čujemo posebno na očevima koji imaju djevojčice, da ih ohrabruju i da im pruže podršku i da ih naročito usmjeravaju prema obrazovanju, da se osnaže, da budu sposobne da se same za sebe izbore. Da, dakle dalje kroz karijeru ja sam se bavila hirurgijom, tako da niko nije bio u prilici da me na neki način i podaštava. U operacionoj sali ne možete ništa da odglumite, nikome ne znači to jeste li vi žensko ili muško, nikome ne znači kako se vi zovete i kako se prezivate, samo je važno šta znate da uradite. I kad se na tom polju dokažete, onda više nema diskriminacije. Meni se čini da bi tako trebalo biti na svakom polju i da je jako veliki udjel u tome zapravo taj vaš stav, profesorice. Da, ali hirurgija vam jedno polje, ljudi obično imaju prema hirurzima neki poseban stav, znate, pacijenti, operacije, krv,
To je sve nešto što ljudima našu profesiju u stvari mistificira. Baška su. Da. Međutim, kažem vam, ja nisam zaista nikad doživjela nikakvo nipodaštavanje na poslu, možda i zato što sam puno radila i što sam bila vrlo vješta, ali generalno na poslu nikad nisam doživjela diskriminaciju, to moram priznati. U nekim drugim kontaktima već jesam, kao menadžer jesam. Vaš posao top menadžera podrazumijeva veliko znanje, brojne vještine. Koje biste prednosti pripisali činjenici da ste žena ili ste u prilici da zaključite i zato da to ne igra baš neku veliku ulogu? Ma igra ulogu. Ja sam žena koja je vrlo vrijedna. To je ogromna razlika između mene i nekog muškarca koji sjedi 100 godina. Da. Ja sam malo prije, kad sam se susrela sa ovim divnim gospođama i djevojkama iz Fatme, rekla njima, evo pokušajte da nađete jednog muškarca koji u isto vrijeme čuva malo dijete, kuha ručak, uči, tamo neki veš stavlja u mašinu da opere i sve te ostale vještine kojima smo mi izložene cijelog života. Dakle, dobra organizacija je ključ našeg uspjeha, sigurno. Ja mislim da to što je neko žensko može samo da mu pomogne u karijeri, zaista. A kako je onda vaše mišljenje o položaju žene u BiH društvu? Čini se da je daleko od onoga kakve su njene mogućnosti i kapaciteti. Je li smo li onda mi same sebi krive? Jesmo. Jesmo. Položaj žena... Da. Položaj žena u Bosni i Hercegovini je sada bolji nego što je bio ranije, naravno. I evo ovom prilikom ću spomenuti samo jednu situaciju u kojoj mi je bilo ponuđeno da se natječem za nagradu neka, ako se to zvalo, najuspješnija žena, ovako nešto. Međutim, ja sam se sjetila moje mame i sjetila sam se moje nane koji su prale veš na ruke, kuhale u onim velikim loncima, mučile se, prale suđe, dočekivale goste, peglale i tako dalje. One su heroji. Mi smo manji heroji nego one. Nama je sve olakšano. To je jako važno da znamo da položaj žena u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku nije ni približan onom nivou kakav bi trebao da bude. Ali problem je u nama. Mi trebamo da radimo vrijedno, da se borimo, da budemo hrabre, da se ne bojimo medijskih pritisaka, da se ne bojimo okoline, da biramo partnere koji će nas podržavati u životu, da majke odgajaju svoje sinove jednako kao i kćerke, da ne bude jedan aršin za kćerku, a jedan aršin za snahu, da to bude sasvim jednako. I u tom trenutku će u stvari žene biti najveća podrška ženama, a u isto vrijeme, kad podržimo dobre žene i kad one zauzmu prave pozicije, mi ćemo veoma pomoći muškarcima. Tako je. Olakšat ćemo im posao, mi ćemo pomagati. Tako je, bit će im lakše. Ipak malo je žena na ključnim pozicijama i ono malo su pod velikom pažnjom, prebire im se sve, traže im se mane. Ono što su uspjele, pa nisu baš one tako ni uspjele, pa lako je njoj bilo i tako dalje. Pa ja mislim da vi o tome možete puno toga reći. I previše, bilo bi nepristojno toliko vremena. Šta da vam kažem, ja sam imala i na poslu imala sam nekoliko kolega, to su uglavnom bili vrlo lijeni i nesposobni ljudi koji bi imali običaj reći lako je njoj, ona je Izetbegović i tako dalje. Međutim, kad bi imali neki problem na operaciji, tad bi zvali mene. Nije im to nikako mogao pomoći nijedan Izetbegović osim mene. Prema tome, prezime ne determinira čovjeka, to je samo posao. Govorili smo malo prije o političkim aktivnostima koje je imala doktorica Selvedina, ona je aktivna već dugi niz godina i eto zaključili smo kako se ti procesi u smislu političke jednakosti žena vrlo sporo odvijaju, da su to poražavajući podaci. Evo, doktorica Selvedina je napomenula, ja bih htjela još jedanput, neka sva naša publika još jedanput to čuje, da žena ima 52%, dakle više od pola, 52% je ljepše glasačkog tijela,
Međutim, rezultati izbora nikad ne idu u našu korist i žene se vrlo teško izbore za podršku kako žena biračica, tako i muškog biračkog tijela, ali se vrlo teško izbore i za pozicije na tim stranačkim listama, dakle od tih svojih kolega unutar stranaka. Kako je vaše mišljenje o tome? Isto kao i Silvedinino, muškarci su fizički jači, pa se onda mi s njima guramo da zauzmemo ta mjesta. Kažem vam, žene su u stvari ženama najveća podrška i žene su ženama najveća kočnica. Dakle, žene trebaju među sobom da prepoznaju one za koje su sigurne da će se zalagati za njihova prava, da će se zalagati za to da se otvaraju vrata drugim ženama, mlađim ženama koje će doći poslije nas. Ja ne smatram da je moja pozicija nikakva spektakularna pozicija. Ja sam vam veliki radnik, meni je sasvim svejedno. Meni sad možete ovako u Zenici dati jednu samoposlugu i reći, evo sad si ti šef ove samoposluge, ja zasučem rukave, sve to operem, očistim i napravim najljepšu samoposlugu. Ja sam takva osoba. Šta god mi date, ja to uradim. To je tako. Dakle, nije posao direktora kliničkog centra nešto što je ženama nedostupno. Ono je nedostupno samo zbog toga što se masa žena boji da se u to upusti. Znate, one se boje medijskog pritiska, kao i svemu ostalo. U toj oblasti u kojoj ste vi, dakle u oblasti zdravstva, ima zaista jako puno žena. Da nije to samo po sebi pružilo priliku da više žena bude na tako značajnim pozicijama ili su se one, tako da kažete, držale malo u stranu radije nego da se izlažu tome. I na kraju krajeva, je li to vrijedno toga, je li to do karaktera, do osobe? Vrijedno je. Bi li vama bilo gore da niste pokušali da niste? Bilo bi mi 100 puta gore, šta vam je, kakvi. Dakle, u kliničkom centru nije takva situacija u Sarajevu. Od 8 direktora disciplina, 6 je žena. Aha. Je li se to promijenilo s vašim dolaskom? Naravno, naravno. I ja svašta pitam. Pa da vam kažem nešto. Ja nisam te žene postavila na te pozicije zato što su one žene, nego zato što su vrlo hrabre, što su vrlo sposobne, one su vrlo elokventne, vrlo su dobro educirane. Taj direktor je moja desna ruka, znate, ja se na te ljude oslanjam 24 sata smo mi, kad je potrebno u komunikaciji, ja mislim da su one skoro sve ovdje i pozdravljam ih i nisu samo one. Dakle, 2/3 uposlenih od 3300 u kliničkom centru u Sarajevu su žene. One zauzimaju ogroman broj šefovskih pozicija, glavna sestra kliničkog centra je također žena, imamo veliki broj žena, subspecijalista, dakle, žene zauzimaju praktično sad po pravilu u svijetu u medicini 2/3. 2/3 studentica se upisuje na medicinski fakultet, na fakultet zdravstvenih studija, medicinsku školu i tako dalje. To su u stvari profesije koje polako postaju ženske profesije. Međutim, nije svejedno, dakle, da li je na čelu žena ili ne, jer sve ove divne gospođe koje ste vi sad pomenuli bile su tu i prije nego što ste vi postali direktorica, ali one nisu bile na tim čelnim pozicijama. To je istina, međutim, i to vrijeme, znate, treba neko vrijeme da se sazrijeva u poslu. Ja sam naravno cijelu tu prijašnju garnituru promijenila. Neki ljudi su ostali, neki ljudi su otišli, neki su se uklopili, neki nisu, sasvim svejedno. Znate kako kažu, koga nema, bez njega se može. Ali evo, ja sam dala šansu ovim ljudima da pokažu i evo za ove 2 godine ja sam ekstremno zadovoljna, mi imamo izvrsne rezultate, to je dokaz. Odlično. Vi ste pomenuli studentice medicine. Ja moram reći, evo kad recimo Univerzitet u Zenici ili bilo koji drugi univerzitet u Bosni i Hercegovini promoviše najuspješnije studentice i studente, najveći broj onih najboljih su zapravo studentice. Međutim, nakon što završe fakultete sa izvanrednim prosjecima, to su 10-ke, 9-ke i tako dalje, one uglavnom nestaju iz tog javnog života, ne vidimo ih da dobivaju podršku, da dobiju priliku za zaposlenje, čak šta više. One se nakon toga, kao što se i svi bore da se zaposle, da iskoriste nekakvu priliku, šansu za dodatno obrazovanje, usavršavanje i tako dalje, one se susreću i sa tim preprekama u vidu tih predrasuda, šta će jedna inženjerka, jedna ova, jedna ona i tako dalje.
Šta biste im vi poručili? Da je danas profesorica Sebija tek završila medicinski fakultet, šta bi? Da vam kažem nešto, to da li ste najbolji student ili niste, uopće nije pokazatelj kakav će biti vaš uspjeh u životu. Vi znate da ekstremno uspješni biznismeni u svijetu i žene koje se bave biznisom nisu čak ni završili nikakav fakultet. Ja nisam uopće bila dobra studentica. Ja sam na 2. godini bila spremna da odustanem, ispisala sam se s fakulteta, udala se, rodila dijete, preživjela užasne neke privatne životne turbulencije, mog svekra su uhapsili kad sam ja bila vrlo mlada. Moja kćer je išla prvi put na putovanje u zatvor u Foču da obiđe svog djeda. Prema tome, to jeste li vi dobra studentica ili niste, ne znači da ćete biti kasnije uspješni. Samo one sposobnosti koje vi stičete u stvari istinski u životu i u toku studija. Ja sam jednog dana donijela odluku da ću otići da polažem ispit zbog koga sam odustala od medicine i rekla danas idem da polažem, ako to ne položim ja ću se zaposliti. I otišla sam i položila sam ispit i tad sam se ponovo upisala i nastavila studij. Dakle, ona želja koju vi imate, ja sam oduvijek znala da ću se baviti medicinom. To nije imalo nikakvu alternativu i moja upornost je dakle mene dovela do ovde. Isto tako, kad negdje konkurišete kao što sam ja radila, vi morate prinijeti plan i program rada te institucije. Vrlo ozbiljan, vrlo stručan, morate imati sve alate i vještine da taj program prikažete i da ga provedete. Ja sam to uspješno uradila. U općoj bolnici sam pobijedila na konkursu 3 muškarca. Oni su naravno bili očajni, vidjeli ste svo ono pištanje po medijima, protesti, cirkusi i tako dalje. To sve bude i prođe. Ja svako jutro dođem na posao, oni tamo prave budalaštine, uđem, završim svoj posao, izađem s mrakom, dođem s mrakom, izađem, ali bolnica bljesnula. 1,5 miliona duga, za 3 godine sam ih ostavila sa 1.700.000 u plusu. Šta drugo treba da se kaže? Isto tako i u kliničkom centru, vi svi dobro znate, mislim, usprko svim medijskim pritiscima i pričama, kako sam ja tu postavljena politički i tako dalje, konkurs je bio. Konkurs je bio i to je bila institucija sa 100 miliona duga. Sa užasnim teretima na leđima kliničkog centra i svim ostalim, ja sam imala plan i program, imala sam svoju viziju, imala sam hrabrost, imala sam naravno političku podršku, ja sam član Stranke demokratske akcije od osnivanja i imala sam političku podršku i moram vam reći, ovom prilikom neću spomenuti ime tog čovjeka, ali ja sam puno puta sugerirala šta bi trebalo uraditi u zdravstvu, onda je on meni jednog dana rekao, ma slušaj, stavit ćemo mi tebe tu pa se ti bori, nemoj ti meni stalno govoriti šta treba. I to je tačno tako. Tako sam ja ove sve moje direktorice i direktore uvela u taj posao, uvela sve moje sestre, tehničare, ostale, oni svi rade sa mnom. Dakle, mi smo donijeli jednu novu energiju, zajednički osjećaj odgovornosti. Nikad ne bih mogla reći, ja sam napravila uspjeh u kliničkom centru. Mi smo napravili uspjeh. Sposobnost je napraviti tim koji pobjeđuje. To je prava stvar. Tako je, to su vještine menadžerske. Da upravljate ljudima, da upravljate procesima, da upravljate velikim budžetima i sve vi to radite. Je li to više iscrpljujuće ili je inspirirajuće? Ja iz ovoga što mi vi govorite čini mi se da je vama svaka prepreka zapravo sve veći izazov. Što je veći problem? Eto, profesorice, da se naroguši i da kaže sad ćemo to riješiti. Ma znate šta, ja ovako djelujem ljudima kao neka osoba koja se naroguši, oni su čak počeli pričati neke bajke, kako ja to obilazim, kontroliram i tako dalje. U nekim tamo čudnim satima. Nema šta mi nismo čuli o vama. Znam. I sama sam čula svašta o sebi. Da se ne prepoznate. Naravno, ali osnovno je to u stvari da imate cilj, da znate kojem cilju idete. Ja sam, kažem vam, bila djevojčica, 3. kćer, eto, u porodici, radničkoj porodici i strašno sam bila zainteresirana da idem sa mojim rahmetli ocem u ribolov i zbog toga nisam dala da mi puste kosu, jer je bila predrasuda da ne valja voditi žensko dijete u ribolov. Onda sam se ja šišala kratko i išla s ocem u ribolov da oni ne prepoznaju ovi ostali da sam ja djevojčica. Sad bih savjetovala svim djevojčicama da idu sa svojim očevima s frizurom kakvom god hoće. Jer te su predrasude budalaštine. Kao što vidite, svi ovi muškarci koji su vodili ove institucije napravili su dugove.
mi smo ih vratili sa ovoliko žena, vrijednih. To su sve žene koje negdje vode i svoje porodice. Znate kako kažu naši ljudi, ko ne zna namalo, ne zna ni naveliko. Ko ne zna raditi u svojoj kući, ne zna ni u kliničkom centru sigurno. Evo, vi ste više puta naglasili kako ulogu roditelja, tako tog poticajnog bliskog okruženja, tako i taj neki lični fokus, kako kažete, imala sam fokus na to i ja znam da ću tamo doći bez obzira na sve. Čini mi se, nemojte mi zamjeriti da kažem, to je onako pravo bilo muški s vaše strane, jer dosta nas žena kad se nađe u takvim situacijama, obzirom da smo tako osjetljivije, emotivnije, pa se nasekiramo zbog nekoga koga trebamo maknuti više nego što se on sam nasekirao. Dakle, poenta je da vidimo šta je cilj, sve ostalo je manje važno, sve će proći, ali kad se riješi ono glavno, tad zapravo dobijete tu pravu satisfakciju i potvrdu vlastitih vrijednosti. Da. Pa znate što, ja se nasekiram, ali se sekiram uvijek sama sa sobom. Ja to nikad ne pravim od toga dramu. Ja sam vrlo pragmatična i hrabra sam, vrlo sam hladnokrvna kad treba donositi velike odluke. Također ja imam kćer. Ja bi svijet prevrnula za svoju kćer. Mislim da bi to svaka majka tako trebala da radi. Dakle, naša je dužnost i obaveza da prikažemo sebe u najboljem svjetlu, onom pravom svjetlu koje ženama pripada, svojom hrabrošću, upornošću, ponašanjem, usklađivanjem sa okolinom, brigom za sve. Mislim, mi živimo na Balkanu. Moramo živjeti s tim da jesmo na Balkanu, da moramo biti tradicionalne žene, da se moramo brinuti o svojim porodicama, što meni jest zadovoljstvo. Meni uopće nije teško kad mi neko kaže, ma pusti, ona tamo pravi pitu. Naravno da pravim, odlično. Ne bi valjalo da to, ovamo operišemo ljude, ovamo ne znamo saviti sarmu, pa to je bez veze. Bolje da znamo sve. Dakle, mi trebamo da se izborimo za svoje mjesto. Sve što znamo, sve što možemo, sve što radimo, radimo u svoju korist. To nikako nije na našu štetu. I mi radimo ono što mi volimo. Dakle, žene u Bosni su rijetke žene koje za isti posao dobivaju isto novca kao i muškarci. Ne postoji nijedan muškarac u Bosni i Hercegovini koji radi posao hirurga, a da ima veću plaću nego što naša doktorica, koja je također hirurg istog ranga, ima. U svijetu žene primaju, na zapadu, na razvijenom svijetu, žene primaju manju plaću nego muškarci za isti posao. Dakle, mi imamo bolju polaznu liniju i trebamo da je iskoristimo. A jesmo li spremni i sposobni da to iskoristimo? Ma jasno, kako vrlo često se kaže kako su, eto, ti naši izborni zakoni ostali koji propisuju tu obvezujuću kvotu. Evo, ovo o čemu ste vi govorili, to je stvarno tako. Čak među hollywoodskim zvijezdama, između muškaraca i žena, vi imate tako drastične razlike o kojima nismo ni znali do duše do neki dan kad se malo digla... Ali smo pretpostavljali. Pa se digla frka o tome, ali jesmo, pretpostavljali smo. Međutim, jeste li vi ohrabreni da ćemo mi u ovakvom sistemu, u ovakvim porodicama kakve jesu, ovakvom školstvu i tako dalje, zaista odgajati takve djevojčice koje će biti hrabre, odlučne, sposobne, sigurne i neće vagati jesam li žensko, jesam li muško, ja sam sposobna, ja hoću. Idemo li mi prema tome? Pa ja mislim da idemo, kažem vam ponovo, to zavisi od nas. Izborni zakon je nešto što postoji kao takvo, ali mi možemo svaki put da preskočimo tu stepenicu ako budemo dovoljno hrabre i uporne. Žene jesu sposobne, tu nema nikakve dvojbe. Žene su sasvim sposobne za svaki mogući posao. Mislim, naravno, mi smo svi ljudi. Postoje muškarci i postoje žene. Ja ne mogu ponijeti onaj teret koji može ponijeti moj muž, fizički. Ali mogu riješiti neki problem koji on ne može riješiti. To je tako u životu. Žene, dakle, trebaju same da se izbore za svoje pozicije. I onog trenutka kad se izbore, ne smiju zaboraviti zašto su se izborile. Ne smiju žene u onom trenutku kad dođu na neku poziciju prestati da se bore i zaboraviti ono odakle su krenule. Dakle, svaka žena kad sjedne na poziciju koju smo joj mi dali svojim glasovima, treba itekako da se pobrine, da stvara mjesta. Znate kako kažu, nakon roditelja su učitelji.
Mi moramo da učimo one koji dolaze poslije nas i da im otvaramo vrata da oni zauzimaju pozicije na kojima mi jesmo. Ja s radošću pomišljam na ženu koja će zamijeniti mene. Ja sam sigurna da ih već sad ima u kliničkom centru. Nekim od njih možda treba malo neke zrelosti. Ja sam brzo sazrela jer sam preživjela te užasne životne situacije. Imala sam 22 godine kad su mi uhapsili svekra, bila sam trudna, pretresali su me, ponižavali, maltretirali cijelu porodicu. Kažem vam, prvi put je moja kćer otišla na putovanje u zatvor da vidi svog dedu. 6 godina imala kad je on izašao iz zatvora. Zbog čega? Zbog toga što je mislio nešto drugačije od drugih ljudi. Jedan dobri i pošteni čovjek. Dakle, kad sve to proživite, onda sazrijete možda 2-3 puta brže. Kažem vam, ima u kliničkom centru već sad žena koje bi mogle da me zamijene. Ali te su vas okolnosti po svemu sudeći ojačale tako da previše ne marite za nešto što bi vjerovatno neke druge ljude slomilo, moram priznati. Pa naravno, strašna je stvar kad doživite takvu stvar s 22 godine, kad se dese te situacije koje ne možete da kontrolirate u sistemu u kome znate, desi se odvedu mog muža na razgovor i onda ja nikad ne znam hoće li se on vratiti ili neće. To su situacije za koje drugi ljudi ne znaju, ali mi smo to sve preživljavali. Ja sam udata 35 godina. Dakle, čitav taj put sam prošla u porodici i znam jako dobro šta znači biti gore i šta znači biti dole. To su situacije u kojima ne možete reći da vas te nevolje ojačaju, ali možete reći da postanete mudriji, te nevolje vas dobro negdje oštete, znate, uzmu vam jedan lijepi dio života. Strašne su to stvari, kad odvedu tako nekog čovjeka, onda cijela porodica pati. To se širi u koncentričnim krugovima, pate i naši prijatelji što smo mi nesretni i tako dalje. Ali, kažem vam, te životne situacije, kad su mog svekra odveli, ja sam u roku 15 dana već znala da će on biti osuđen na 15 godina. Dakle, nije uopće prošla ni istraga, nije prošlo suđenje, nije prošlo ništa i mi smo živjeli s tim. Mi smo živjeli s tim, sa oduzimanjem pasoša, maltretiranjem, pozivanjem u sudnicu i tako dalje. Sve je to prošlo, bilo i prošlo. I onda smo stekli neko iskustvo i tako, čitavog života smo se borili. Ja sam naučila da se borim, kažem vam, ja sam radnička kćer i rezultati su neminovni. Ako se borite, ako ste dovoljno hrabri, rezultati neće nestati. Evo, ja sam... Ja sam na početku rekla da će publika večeras imati priliku da razgovara s vama posredno preko mene. Ja ću se potruditi da pročitam, evo upravo su dostavljena pitanja iz publike, pa da krenemo s tim pitanjima. Način na koji mediji tretiraju klinički centar zbog profesorice Izetbegović, pa eto, malo smo se dotakli te teme malo prije. Mi smo stalno medijske zvijezde. Klinički centar je stalno u medijima, ali evo, ja to ne smatram, kako bih vam rekla, nekom lošom stvari. Mene su mediji do te mjere izreklamirali da sad gdje god uđem u samoposlug, odem na pijacu, svi skoče da mi pomognu. Prije me niko nije znao. Sada je glavna. Fantastično. Sad kad dođem, svi mi pomažu, stavljaju stvari u ceker, pitaju kako ste, svaka vam čast i tako dalje. A prije dođem, niko se ne okreće na mene. Sad zvijezda, gdje god dođem, hoćete da se parkirate, hoćete ovo, fantastično, ne može biti bolje. Možda misli da ste pravo opasti. Ma ne misle, uglavnom oni mene ljube. Čini mi se da je stvarno velika stvar taj fokus o kojem vi govorite i za svakog vašeg odgovora ja to čitam. Jer da je fokus na nečemu drugom, vi biste vjerovatno primjećivali češće neke druge ružnije situacije, scene ili riječi, međutim to je stvar valjda onoga što čovjek nosi u sebi pa to odslikava i kreira takvu sliku svijeta oko sebe. Znate šta, ja sam doktorica koja je propustila 1000 pacijenata kroz svoje ruke. Ja sam svojim pacijenticama pomagala da skinu spavačicu, pomagala da skinu papuče, pomagala da obuku te papuče kad sam bila direktor na klinici. Dakle, moja je dužnost da budem od pomoći i moja je dužnost da radim. Šta ko misli o tome? To je potpuno manje važno. Meni je divno kad žena odnekud dovikuje, vi ste meni spasili život. Sve ovo drugo je manje važno, ma dajte, to je bez veze. Tako je. Nevažno. Tako je.
Evo pitanje još jedno koje se tiče vašeg posla i klinike. Šta ste zatekli po dolasku na pozicije generalne direktorice i kako se je sada stanje stvari? Zatekli smo svašta, svašta smo zatekli, 100 miliona duga, nesređenu sistematizaciju, puno zaposlenih, bez konkursa i tako dalje. Bilo bi dugo smo mi bili u medijima, pretpostavljam da su ljudi to sve i pročitali. Evo, za 2 godine vratili smo 80 miliona, prestrojili smo funkcionalni rad kliničkog centra, mnogo je bolje stanje, ovih dana već smo i završili neke tendere za kupovinu reagencija, to nam je bio veliki problem zbog ureda za žalbe i procedura nabavki. Kupujemo nove mašine, kupili smo novi linak za zračenje, 6,5 miliona, tako da će usluge našim onkološkim pacijentima biti mnogo bolje. Popravili smo uslove za uposlenike, popravili smo plaće u ovakvoj situaciji i mislim da smo zaista napravili spektakularan rezultat za 2 samo godine. Profesor, kako je moguće da ste mogli zateći takvo stanje? Čega je to rezultat? Jer poslije vas sigurno neće tako biti. Pa ne znam ja šta će biti poslije mene, a ne znam ni kad će biti to poslije mene. Kad sam ja slomila ruku prije 3 godine, bila je nedelja, mislim da je bio 1. februar i dovezli su me, ja sam naravno nazvala sa Bjelašnice i rekla sam mom kolegi koji je bio kući, to je bilo navečer oko 8 sati, i rekla sam: dođite svi u bolnicu, slomila sam ruku. Kaže on: kako znaš da si slomila ruku? Slomila sam radijus, ja tačno znam šta je puklo. Kaže on: dobro, mi ćemo sad svi doći, to je nedelja navečer, onda su oni meni tamo namještali, to je bio ružan lom, pa su me uspavali, pa sutra ujutru sam ja došla s gipsom na posao, oni su svi bili šokirani, oni su mislili sad će biti rahat 2 mjeseca. Nema je makar 2 mjeseca. Ma kakvi, ja sam radila 6 nedelja s gipsom i nakon revizije tog loma sam opet došla na upravni odbor. Dakle, samo red, rad i disciplina. Kogod dođe poslije mene i kad god dođe, zateče uredan sistem. Mi radimo tako da sutradan svi mogu, koji kontroliraju, da uđu i da pregledaju sve naše papire, da obiđu sve klinike sa ovim mojim direktorima disciplina, šefovima, glavnim sestrama, našom divnom isto glavnom sestrom, da obiđu sve i da vide da je sve cakum pakum. Onako kako žensko može da pospremi, tako smo mi pospremili sve u kliničkom centru. Drugim riječima, profesorice, opravdanja tipa takav je politički sistem, sve je komplicirano, niko se ne može dogovoriti, svi su protiv svakoga, vlada korupcija i tako dalje. Svega toga ima, ali sve to ne mora značiti da ne može i ne mora bolje. Naravno, korupcija je u stvari užasna. To je najgore. To je najgore od svega. To je ono što je mene isto na neki način dovelo u fokus medijske pažnje, jer ja sam osoba koja u tome nema nikakve milosti. Ja uopće ne gledam o kome se radi. Onog trenutka kad utvrdim da je neko uradio nešto, ne postoji niko ko mene može nazvati telefonom i reći: molim te, nemoj. To je gotovo. Dakle, korupcija je ono što smo mi sveli na najmanju moguću mjeru u kliničkom centru, rješavanjem ogromnih lista čekanja, rješavanjem dvojnog radnog nekog vremena. Meni se desilo kad sam došla u klinički centar da u tom trenutku, recimo na radnom mjestu, oko 100 ljudi uopće nije bilo. Oni su svi bili u radno vrijeme u svojim privatnim klinikama. Imali smo ogroman broj uposlenika koji su sve pacijente koji su dolazili u klinički centar upućivali svojom podsjetnicom u privatnu praksu, jer u kliničkom centru nemaju vremena za te pacijente i tako dalje. Dakle, previše je toga, previše je bilo tih ljudi koji su dolazili na vrata kabineta, plakali, moljakali. Mislim, ja sam osoba koja je 3 puta bila jako bolesna. Dakle, ja sve znam iz perspektive pacijenta, znam iz perspektive doktorice. Vi ste rekli ono što zapravo mi svi kao pacijenti u nekom trenutku smo vidjeli i čak učestvovali u tome. Sad, da li dobrovoljno ili prisilno, ali jesmo. Pacijenti su na neki način uplašeni, znate, jer pacijenti se boje da će im ponovo zatrebati pomoć i ne smiju to da prijave. A šta je još problem u našoj sredini? Nije to samo kod nas. Dakle, ljudi se zahvaljuju doktoru. I ja uopće ne ulazim u to. Mene ne zanima šta će se desiti između pacijenta i doktora.
Ali korupcija tipa nećeš dobiti uslugu i nećeš ući u klinički centar dok ne doneseš nešto je nedopustiva. To ne dolazi u obzir. S tim smo, ja mislim, raskrstili u 95% slučajeva ono nešto na ogromnoj toj površini. Znate, mi funkcioniramo u 38 zgrada. Dakle, ono nešto što meni promakne sad, neće mi promaći sutra sigurno. Mi smo pospremili najveći dio, ostalo još vrlo malo, vrlo malo. Dakle, ni zato nema opravdanja. Bez obzira, kogod kaže, čelna osoba bilo koje zdravstvene ustanove ima da nađe snage i sposobnosti. Jeste, ali čelna osoba ne smije biti korumpirana, znate. Ako ja očekujem od mojih uposlenika da dolaze na posao, onda to znači da oni ujutru vide moj auto. Ja mislim da je moj auto najomraženiji model u kliničkom centru. Vide ujutru moj auto i moj auto zadnje izlazi na kapiju kliničkog centra. Ali sad više niko ne izlazi u 11 sati. Svi izlaze kad se završi radno vrijeme. To je tako. Na neki način je to vrlo jednostavno, znate. Na neki način je to vrlo jednostavno, ali je u praksi teško provedivo, jer sam se ja sudarila sa jednom gomilom ljudi koji su godinama imali potpuno nekontrolirane beneficije. Ljudi kojima se plaćalo odsustvo. Mi smo imali doktora kome smo platili 12.000 maraka zato što nije dolazio na posao. Svo to vrijeme je bio negdje. Turistička putovanja, budalaštine, pacijenti čekaju, plaču, po 7 sati sjede u hodnicima. Ma to je prošlost, nema govora o tome. Mogu li ja da ne dolazim na posao? Ne. I da budem plaćena? Ne, niko ne može. Evo, pomenuli ste, mnogo govorimo o ljekarima. Za ljekare, naravno, to je, kako bih rekla, plemenito tkivo zdravstvenog sistema, to je esencija, to je suština. Međutim, svjedoci smo u proteklih nekoliko mjeseci, mnogo ljekara je govorilo da je na kliničkom centru takva atmosfera, da su oni izloženi progonu, da moraju da napuste klinički centar i tako dalje, svašta smo čuli. Jeste li vi zabrinuti zbog toga da će klinički centar trpiti odlaskom tih ljekara? Ne. Niko nije bio izložen progonu, to nije tačno. Ja sam dolaskom u klinički centar bila u stvari zaprepaštena činjenicom da je nekih 30 ljudi istog dana otišlo na bolovanje. Ja ih više nikad nisam vidjela. To su ti ljudi koji su imali neke klinike, poliklinike, nikad niste znali gdje su. Oni su sebi pravili programe dežura tako da po 4 dana uopće ne dođu na posao. Ona 3 dana u 11 već nisu tu. Oni su sami sebe očistili i meni su jako pomogli, naravno. Mi smo primili veliki broj doktora, puno doktora iz cijele Bosne i Hercegovine i dolazi u klinički centar, nije to ništa strašno. Ja sam veliki, čuli ste u biografiji, puno svog školovanja provela u inostranstvu. To je normalna stvar, ljudi mijenjaju ustanove, nekad se i vrate, nekad odu, probaju, vide da ne može, vrate se, nije to ništa strašno. Kad sam ja otišla u opću bolnicu, otišlo je sa mnom 14 specijalista iz kliničkog centra i vratilo se više sa mnom iz opće bolnice. Samo što to mediji na neki drugačiji način predstavljaju. To uopće ne odgovara istini. Pa mislim, zar vam ja izgledam na nekoga ko bi mogao terorizirati 8 nekih hirurga ovolikih? Čime ih teroriziram? Time što kažem ne možeš otići kući u 11 sati. To je normalna stvar, to svako treba da zna. To je stvar i kućnog odgoja i stvar profesionalnosti. Dakle, doktori odlaze, novi dolaze, mi radimo, evo sad na ortopediji imamo, ne postoji uopće više lista čekanja za protezu kuka, smanjena je lista čekanja na protezu koljena, sve su procedure uvedene, artroskopije se sada ponovo rade. Dakle, svi se moraju naučiti šta znači rad, plaća se zarađuje. Ja radim i zarađujem, moje kolege rade i zarađuju, sestre i svi. Mi smo u stvari uslužna djelatnost. Mi moramo biti jako ljubazni prema bolesnicima, moramo sačuvati dostojanstvo bolesnih ljudi, moramo biti strpljivi. Doktori i sestre se susreću nekad sa vrlo napornim bolesnicima, ali znate, kad je neko bolestan, ima pravo da bude bolestan. Mi smo se opredijelili za taj posao. Naš posao je žrtva. Dakle, mi moramo imati razumijevanja za bolesnike u svim aspektima njihove bolesti, osim bezobrazluka. To ne toleriramo. Sve ostalo možemo da podnesemo. Kažem vam, u kliničkom centru rade izvrsni ljekari.
Oni su vrijedni, pametni, sposobni, izvrsni ljudi. Mi smo uveli novu praksu, imamo novu energiju, imamo stalna druženja, imamo 6-mjesečna obraćanja gdje svi našim uposlenicima objasnimo šta smo radili tih 6 mjeseci, objasnimo zašto primamo plaću, susrećemo pacijente koji su jako zadovoljni, kažem vam, skratili smo sve liste čekanja, svi se drugačije ponašaju. Dakle, nije to tako naporno kao što se čini izvana i kao što mediji to prikazuju. Ja jedva čekam ujutru da odem na posao, da vam pravo kažem. Dakle, nema tu nikakve tegobe. Mi smo napravili tu krasnu energiju u kliničkom centru koja pokreće to i vidimo da su mladi ljudi zainteresirani da dođu nama. Primili smo 46 specijalizanata, sad primamo još 11, pa to je izvrsna vijest. Međutim, to mediji ne spominju. Evo drugi dio ovog pitanja, ovo je zapravo bilo pitanje iz publike vezano za odlazak ljekara. Drugi dio kaže, da li vas zabrinjava odlazak medicinskog kadra iz Bosne i Hercegovine? Zbilja je to vrlo učestala pojava u posljednje vrijeme, kako srednji medicinski kadar, tako vrlo često i ljudi sa visokim obrazovanjem. Naravno, to me jako zabrinjava, ali trebamo se upitati šta smo mi uradili da ti ljudi ne bi otišli. Vi znate kakav smo mi imali problem, to je također bilo u medijima sa ljekarskom komorom. Mislim, ko bi vjerovao da mi plaćamo licencu 40 maraka u Sarajevu, da imamo na čelu ljekarske komore tolike godine penzionera, čovjeka koji je otišao prije 15-20 godina u penziju, da su svi ljudi u upravnom odboru isti ljudi koji se stalno vrte s jedne pozicije na drugu i da nemaju centralni registar radnika, ljekara. Ko bi to vjerovao u današnjoj eri informatizacije? Mi uopće ne znamo koliko imamo ljekara, koje su oni struke. Mi nemamo, u kantonalnom ministarstvu mi uopće nemamo registar zdravstvenih radnika. Trebalo bi da imamo. Trebalo bi da mi u jednom trenutku kažemo naše medicinske sestre i tehničari su preumorni od rada sa pacijentima. Dajte da ih premjestimo na neko manje zahtjevno radno mjesto u nekom drugom nivou zdravstvenog sistema, a dovedite nam ljude koji su sad mladi, koji su spremni da rade njegu pacijenta i sve ostalo, vi ništa od toga ne možete da napravite. Imate ogroman broj invalida rada, druge kategorije, koji moraju nastaviti da rade svoj posao, dakle, koče vam potpuno sistem. Nisu funkcionalni, a ne možete da oslobodite njihovo radno mjesto da uđe neko drugi. To su stvari koje se moraju promijeniti. Mi smo se uhvatili u koštac s tim i insistiramo na reformi zdravstva i ja mislim da ćemo mi, ako Bog da, provesti tu reformu. Mislite da bi u tom slučaju se desila promjena u vezi sa zanimanjem, velikim zanimanjem omladine da odlazi, evo sad konkretno kad govorimo o medicinskom kadru, dakle da ljudi ne odlaze onako bez velike nevolje, nego ako bi bio taj nekakav impuls, nekakva naznaka da bi ipak ostajali u domovini i tu sa svojim ljudima. Vidite, mi smo napravili račun, ukoliko dođe do reforme zdravstva, mi bi na godišnjem nivou na kantonu Sarajevo napravili uštedu od 3 miliona konvertibilnih maraka na upravnim, nadzornim odborima, menadžmentima institucija koje uopće nisu potrebne. Dakle, fuzioniranje onih institucija, 13 institucija zdravstvene zaštite na kantonu Sarajeva, njihovim fuzioniranjem mi bi napravili uslove za zapošljavanje mladog kadra. To je vrlo prost račun. Samo što kažem vam, ljekarska komora nikad nije napravila ni jedan napor da mi sačuvamo te ljude. Oni jedino što rade, stalno nabrajaju ljekari odlaze, a niko ne kaže, pa dobro, evo ti kažeš ljekari odlaze, čovječe, šta si uradio za tolike godine? Šta si ti lično napravio da ljekari ne odlaze? Mi smo nedavno imali razgovor za prijem na posao nekih naših mladih kolega koji su bili vrlo dobri studenti, izuzetno dobri studenti. Oni su bili potpuno šokirani tom strukturom sa kojom su se susreli. Oni su shvatili da ti ljudi koji su s druge strane stola u stvari uopće ne žele da ih zaposle. Oni su se zaposlili, mi smo insistirali, našli smo načine, ta mjesta njima pripadaju, oni moraju proći svoj put da bi došli do uslova za specijalizaciju. Ali klinički centar će za te ljude otvoriti vrata, sigurno. Mi ćemo se potruditi da što manje ljudi ode. Kako srednjeg kadra, tako i ovoga sa fakulteta. Ovo što vi govorite, naravno, odnosi se na tu zdravstvenu struku, na esnaf ljekara. Međutim, čini mi se da bi se mogla povući paralela kad je u pitanju
bilo koja oblast. Pravnici se žale, ne znam, da su nefunkcionalni zakoni, da su nekompatibilni i tako dalje, međutim cijelo vrijeme šute. Evo da kažem, ja dolazim iz oblasti novinarstva gdje se urušilo, svašta se urušilo, međutim novinari su, čini mi se, sami to dopustili. I tako možemo da govorimo o bilo kojoj profesiji. Ne moraju to biti samo visoko obrazovani ljudi, može to biti bilo koja druga. Je li to školstvo, je li to obrazovanje, je li to zdravstvo, i sad smo u situaciji da gdje god zagrebete, sve su to sami prioriteti, a ljudi iz te struke su, čini mi se, zbog tih nekih malih, sitnih interesa, svojih pozicija, fotelja ili straha od toga da će neko sutra doći i zauzeti njihovo mjesto, odlučili da šute i neka to tako ide kako ide, a mi, Boga mi, idemo gdje ne treba da idemo. Kažem vam, zato treba hrabrost. Morate naći nekog u tom novinarskom sistemu ko se ne boji da zagrebe. Ja sam zagrebala i vidite dreka koja se digla. 5 godina ne silazim s novina. Dakle, morate biti hrabri, morate imati viziju onoga što hoćete. Mi smo odlučni da pospremimo zdravstveni sistem. Imamo kapaciteta, imamo dobro educiran kadar, imamo sve sposobnosti. Svi se moraju naučiti da se plata zarađuje u svakom segmentu društva. I u novinarstvu, i pravnici. Pa znate, mi imamo pravnike u kliničkom centru koji nas obslužuju, ali isto tako oni često nemaju isto mišljenje, a zakon je isti. Jako je važno da taj ko njih vodi uspije da ih nauči da se dogovore i da iz te sobe u kojoj se oni dogovaraju izađe neprikosnoveno tačan dokument. To mi radimo u kliničkom centru. Dakle, kad napravimo konzilijarno mišljenje o bolesniku, kad se 15 doktora sastane, to mišljenje mora izaći besprijekorno. Tako kad urade ekonomisti, kad urade pravnici, pa mi tako radimo tendere i sve ostalo. Mi po čitav dan zajednički radimo. To je ogromna energija koju morate uložiti, ali nije nerješivo. Ako smo mi u ovom čvorištu, koje je bilo strašno, uspjeli da napravimo pomake, ja mislim da svako može. Drugim riječima, i znanje i etika moraju nekako zauzeti jednake pozicije i onda fokus na nečemu što je, kako bi rekla, opće dobro, mada to nekako, da vam pravo kažem, zvuči preromantično u današnji vakat. Jeste, ali znate, struka... Pa vam malo koji povjeruje kad vi kažete, ali to će biti svima bolje, hajde bogati. Meni vjeruju čim su oni stali sa mnom, zato što su vrlo brzo vidjeli rezultate. Kažem vam, ako hoćete da provodite principe, onda morate krenuti prvo od sebe. Ako kažete da nema više službenih putovanja na račun kliničkog centra, onda ne idete na službena putovanja. To je završena priča. Ako kažete nema korupcije, onda ne smijete biti korumpirani. Ne smijete tolerisati nikome. Ličnim primjerom. Ako pokušate svoje dijete da educirate, nećete nikad svojem djetetu pomoći ako nazovete nekog profesora. Dakle, ja sam se uvjerila. Ja sam pokušala instruktora vožnje, nisam željela da moja kćer tako mlada polaže vozački ispit, bilo me jako strah. Onda sam rekla čovjeku čiju sam kćer liječila, pokušaj da to malo prolongiraš. Nisam mogla da se pomirim s tim da sad Jasmina sjedne i vozi auto. Umirala sam od straha. Onda je on mene nazvao i rekao, ona je položila testove iz prve, nema ni jednu grešku. Dakle, ja ne želim da joj neko čini uslugu pa da sutra napravi nesreću da strada. Ne treba koristiti nikakve poluge koje nisu zakonske. Pustite djecu da uče, pustite ih da padnu na ispitu. Pomažite im, budite im podrška. Nemojte praviti nikakve veze. To je sve đavolja usluga. Treba ih kapacitirati da dođu jednog dana na ova mjesta i da znaju da se plaća zarađuje, da nema korupcije. Vi možete imati najbolju prijateljicu na poslu, ali jednog dana ćete joj reći stop. Ja neću raditi svaki dan tvoj posao, je li tako? Apsolutno. Pa ne može jedan čovjek uvijek vući za 10. To je ono što smo mi promijenili u kliničkom centru. Sad svi rade. 3300 ljudi se postroji, vojska. Svi rade. Svaka čast. Evo pitanje iz publike, kaže, možete li nam objasniti put pacijenta kroz zdravstveni sistem u Bosni i Hercegovini? Labirint. Da, taj put je, što kažu ljudi, da Bog sačuva. To je ono što mi hoćemo da uredimo reformu zdravstva.
da pojednostavimo put, dakle kad se čovjek razboli, da tačno zna od A, B, C tačke kako se kreće, kome dolazi i koja su njegova prava na kojem nivou. Dakle, kad pacijent dođe u ovu porodičnu medicinu ili kad dođe u opću praksu, tačno zna šta treba da dobije na tom mjestu. Taj put pacijenta je vrlo interesantan, jer malo prije sam spomenula Ljekarsku komoru. Predsjednik upravnog odbora Ljekarske komore, čovjek koji je stalno nešto u medijima pričao protiv mene jer sam ga pobijedila na konkursu, je u jednom trenutku išao na operaciju. Onda sam ja njemu rekla, molim vas da mi napišete put kojim ste se kretali do operacione sale. On je meni napisao tačno kako se kretao do operacione sale i taj njegov put je tako napisan da je svuda napisao gdje je koristio privatnu vezu. Ja sam izračunala da bi neki pacijent koji nije ljekar i koji nije zloupotrijebio svoja poznanstva i svoje radno mjesto putovao 5 mjeseci do operacije. I kad imate takvog čovjeka u Ljekarskoj komori, onda ne možete očekivati da se uredi put pacijenta. Put pacijenta se uređuje reformom. Svako ima pravo za ono što plaća za osiguranje da zna gdje je dobio uslugu. I to je ono što hoćemo. Kratak i efikasan put. Dakle, kad pacijent ne luta puno, neće biti iznerviran, neće potrošiti puno para, neće potrošiti puno energije i bolest se neće razviti. Mi ćemo djelovati na vrijeme i onda će nam biti puno jeftinije i uspješnije liječenje. To hoćemo. Tako je, to hoćemo i vjerujte da mi sa ove strane zdravstvenog sistema to zaista i priželjkujemo. Da, onda nam dajte podršku. Mi ćemo se boriti dalje. Evo pitanje koje se naslanja upravo na ovo o kojem ste govorili, kako ste riješili liste čekanja? Jer to nama izgleda nerješivo, to su vam zavrzlame. Mislim, nešto što ja kao laik znam da ako trebate, ne znam, ultrazvuk srca jer imate valjda srčane probleme, to vam treba odmah, ne treba vam za 6 mjeseci. Za 6 mjeseci, je li tako? Pa znate kako smo riješili ultrazvuk srca? Ultrazvuk srca je bila stvarno enigma. To je bilo ono putovanje 6 do 8 mjeseci zbog toga što su doktori koji rade ultrazvuk srca svi radili privatno. I onda kao nemaju vremena da to urade u kliničkom centru, imaju vremena da urade privatno. I mi smo vam u ovom frontalnom udaru na klinički centar napravili ono što zovu diverzantsko prestrojavanje. Ja sam prebrojala sve doktore, uzela sve njihove reference i rekla da ću svaki dan izvještaj na moj sto da se donese koliko je ko uradio pacijenata. Kad smo to počeli da kontroliramo, 100% je skočio učinak svih doktora, prebrojali smo pacijente, onda smo potpuno izbrisali liste čekanja. U jednom trenutku smo shvatili da naš zavod i ministarstvo pokušavaju da dio posla prebace na privatnike, jer kao mi to ne možemo da stignemo. Onda smo mi napravili dodatni rad, popodnevni, u kojima naši doktori se prijave dobrovoljno, rade, čiste liste čekanja i to im se dodatno plaća. Vrlo jednostavno. Čist račun. Vrlo jednostavno. Evo pitanje u vezi sa premijerom vlade kantona Sarajevo, gospodinom Konakovićem. U pitanju se kaže da je često govorio da ste mu bili velika podrška. Da li vas iznenađuje njegov posljednji postupak? Pretpostavljam da se pitanje odnosi na izlazak iz stranke Demokratske akcije, ako sam ja dobro u toku. Pa jesam. Ja sam bila podrška, ja sam kao član SDA davala podršku želeći da neko, relativno mlad, preuzme neku funkciju. Mi smo imali dosta dobru saradnju, tad je premijer bio zastupnik i bili smo jako zainteresirani da reformiramo zdravstveni sistem i tako dalje. U tom jednom periodu smo dobro sarađivali. Međutim, ovaj postupak mi nije bio jasan. Ja sam imala neke naznake da, vidjela sam da ta saradnja više nije ista kao što je ranije bila, već ima više od godinu dana da sam ja to primijetila, ali kako god, neko ko je u stranci, neko ko je dobio poziciju tog nivoa, vrlo visoku poziciju, trebalo bi da na onakav način kad istupi iz stranke i kad kaže da je dokazao korupciju i nama svima pokaže da je dokazao. Dakle, kad dokažete korupciju koju sam dokazala, ja sam je prikazala, nisam je dokazala, ja nisam tužiteljstvo, nisam sud, ne mogu ja dokazati korupciju, ne može niko od nas, osim onih koji su za to određeni, ali ja bih uvijek odlučila se za onaj put da ostanem i da se borim.
Mislim, ja sam to i dokazala svojim postupcima. Detektujem korupciju, ostajem, javno je obznanim i borim se protiv nje. Koliko god košta. Ja se ne bi izmakla nikome. Ne bih otišla, sigurno. I, mislim, premijer je komentarisao moj odnos prema korupciji i rekao ja to ne bih tako. Ja isto ne bih ovo što je on uradio. Svakome njegovo. Evo, nekoliko puta smo pomenuli, to je zbilja veliki problem kako za pacijente ovdje u Zenici ili bilo gdje drugo, pretpostavljam da je to tako, a to je činjenica da zakon omogućava ovu dvojnu praksu, pa smo vrlo često kao pacijenti u prilici da nas doktor neće ili ne može ili ne znam iz nekog drugog razloga, kakvog god, ne može primiti na radnom mjestu, u klinici, u bolnici, u domu zdravlja ili gdje je već zaposlen, ali to vrlo lako može negdje gdje je da li njegova ili je angažovan honorarno u nekoj privatnoj klinici. Jeste li vi raščistili s tim? Pa vidite, zakon kaže da postoji mogućnost dodatnog rada te dvojne prakse, ali da poslodavac mora dati saglasnost. Dakle, ja nisam dala saglasnost jer na to imam pravo. Moje iskustvo pokazuje da doktori ne rade dovoljno s pacijentima na radnom mjestu, da osiguranici to trpe i da su na neki način zloupotrijebljeni. Pa ne znam, ako je neko slušao, evo baš smo sad spomenuli ovoga premijera Konakovića, on je sam rekao da je svoju majku dovodio doktorici koja je svaki put njemu rekla da ne može primiti njegovu majku, ali da on mora svaki put da plati 50 maraka da ide privatno. To je ono protiv čega trebamo da se borimo i s tim se trebalo boriti već tad. Ja to nisam znala, ja sam to prvi put sad čula kad je on dao svoje izlaganje. Dakle, ako konstatujete da se pacijenti zloupotrebljavaju u ustanovi u kojoj radite, onda s tim trebate definitivno da raskrstite. Mi smo to uradili jer normalno je da oni mogu popodne da rade, zato što se ujutru ne umore. Čitav dan dođu na sastanak, sjednu, pričaju i popodne fino, svježi, odu, rade privatno. Nisu supermeni, nego su super povlašteni. Da, kad su svi raspoloženi, jer vidite, imamo još jednu stvar. Dakle, postoji taj zakon koji kaže da može biti dvojna praksa, ali postoji zakon o radu koji kaže koliko neko smije biti na radnom mjestu. I kad nije na radnom mjestu, on mora biti u odmaranju, jel tako? Dakle, mi našim, recimo, radiolozima dajemo beneficirani radni staž. Oni imaju dramatično skraćeno radno vrijeme, ogromne godišnje odmore. Kad mi odu na godišnji odmor, ja ne znam kad ko dolazi. To je toliko dana. A onda, kad izađu u 15 do 1 s posla, u 1 sat su već u privatnoj praksi negdje. I nastavljaju da rade to zbog čega kod mene imaju beneficirani staž. I tamo ne nose brojač koliko su ozračeni. Pa mi moramo čuvati naše doktore. Mi ne smijemo dozvoliti da se on zrače čitav dan, jel' tako? Nemojte, molim. A ja? Nemojte. Mislim, meni je svrha da moji uposlenici budu zdravi. I moja je obaveza da brinem o njihovom zdravlju. Dakle, doktor koji je ujutru uradio 5 operacija, kao što sam radila ja, nije sposoban popodne da uradi još nijednog pacijenta. Popodne idete i odmarate se, da biste sutra opet došli da operišete nekoga i da zaradite platu. Ne možete biti hirurg, a ući jednom u 12 mjeseci u salu. Drugim riječima, riječ je o zloupotrebi zakona, ali sam po sebi zakon nije baš najsretnije rješenje, ili mislite da ipak postoji mogućnost da se on primjenjuje uz, ne znam, nekakvu takvu disciplinu i etiku? Nema tu discipline. Zakoni služe zato da se mijenjaju. Zakoni nisu sve to slovo. Dakle, kad vidite u praksi da nešto ne funkcionira, onda pokrećete mehanizme kakve smo mi pokrenuli da se taj zakon promijeni. Mi nemamo ništa protiv privatne prakse, ali kad sam došla u klinički centar, ja sam dobila spisak svih ljekara, njih je bilo 268 koji su radili privatno i onda sam našla imena tih privatnih poliklinika u kojima je samo jedan čovjek stalno zaposlen, a 7 doktora je bilo iz kliničkog centra. Dakle, njihove poliklinike su u stvari održavali uposlenici kliničkog centra, tako i sa ostalim institucijama. To je ono s čim smo mi prestali. Oni dolaze u obzir za takmičenje sa javnim ustanovama, ali pod istim zakonskim uslovima. Dakle, privatnik koji ima privatnu kliniku, koji plaća porez državi, koji zapošljava po zakonu o zdravstvenoj zaštiti,
ono što treba, pruža uslugu, daje 24-satnu uslugu, dolazi u obzir da se prijavi u takmičenje s nama. Ali da mi njih izdržavamo, to ne dolazi u obzir. To mi nećemo raditi. Profesorce Izetbegović, otvorili smo večeras zbilja puno tema i mislim da bismo mi ovako mogli još mnogo da pričamo, jel da? Ali evo da privodimo kraju, da cijenim i vaše vrijeme, mislim da i publika dosta toga čulo, da je večeras bilo i zanimljivo i korisno, i inspirativno i motivirajuće. Šta je to neka poruka s kojom biste vi rado da mi večeras odemo sa ovog našeg druženja? Da zapamtimo ono najviše od svega što ste govorili. Pa ne znam kako, mislim, ja ne smatram sebe osobom koja bi mogla da daje neke poruke. Podržite reformu zdravstva. Mislim da će svi vrlo brzo vidjeti benefite. Ja bi se vratila još jedan put na ono, imajte na umu fokus, cijenite sebe i cijenite druge. I doćete do cilja. Naravno. Profesorce, hvala vam lijepo za razgovor. Prije nego što odjavim tribinu, ja ću pozvati gospođu Edinu Kos-Burić. Ona je predsjednica asocijacije Fatma u Zenici. Ona ima jedan mali poklon da vam ostane u sjećanju, eto ovo druženje večeras. Ovo je zbilja, ja mislim, nešto malo simbolično, eto, za sjećanje na večerašnju noć. Hvala vam lijepo. Hvala. Ovo je najnovija memografija jednog od najljepših starih gradova Bosne. Divno. Hvala, evo. U ime, da se sjećate Zenice. Hvala. Hvala vam. Hvala puno. Hvala i vama. Poštovana publiko, hvala vama za pažnju. Nadam se da vam je bilo ugodno i lijepo večeras s nama. Hvala vam najljepša. Vidimo se nekom drugom prilikom.